Zing Daifim hun kan lo thleng le ta le matsuani kan Zing Daifim clear to Zonet chung kwate chibai vek ule voin hi April ni som sang hi som ni panga ni ngani ni a voin hi Jainism sa khomu chuak tu Mahavira pian champha ni a sarkar holiday yani kumsang kumza som pathum kalta kumsang khazakwa som pani April ni som khan khati laya khovela longlian berle ro pui ber RMS Titanic chu avoi khatna tan le atop na tan Southampton England da changin New York panturin azin chuaka mi sang hi zani somni pali an chuanga vandoi thlak takin April ni som panga a Titanic hi apil ta a mi sang kha zanga som pali te chu apil puya mi zasari som chau chan chhuat thei anni Titanic hi a film po kan en photo hlom ome tin voin hi India Prime Minister ni to te Zing adam reiber Prime Minister palina Moraji Desai thi champania kumsang khazakwa somsari pasari changa kumsang khazakwa somsari pakochung khan Prime Minister ania kumsang khazakwa somkwa panga vo inanga khan kumsom ko pakami ni in athi ani pudesaya khan danglam na riawa nei chu Amazon kha damdoya ta na in china theile bok nute ya ei tam hle boka khangte kha adam reina thuruk ni in ngai ani chanjin thari lo ngai thlang u Mizoram chim lam to zin PWD Minister Puvanlal lana chuan nimin chnu khan lunglei press club a thu thar theder tu te komin Mizoram PWD nuaya malak na shang din munle machop umte asoifia Mizoram State Highway Aizol changa Tenzol changa lunglei road ATL kang mun south le lunglei in kar kong kilometer za changa za somruk pali huam chung siam chatna chu sarkar kumli sanghi somni pali changa somni panga achanga sanghi somni pasari changa somni pariat chungin zo felvek tum ani ti asoi PWD Minister hi Assembly Deputy Speaker Pulel Famkima lunglei West Bel to MLA Putilel Limpuyale lunglei South Bel to MLA Pulel Ramliana Papuyate Baka Mizoram PWD ho tuliante Engineering Chief Puh Zoram Liana Chief Engineer Pu David Sabzova Chief Engineer Pushang Thanga Zote Chief Engineer Purobin Lerin Omale Chief Architect Pilal Sandamiten Anchoy Omani PWD Minister Puvanil Lanachuan ATL Kong Chu Mizorama Kong Puipoimo Ber Pakhat Ani Angin Mizoram Sorkarin Angai Poimo Leti Soin Kangmun South Le Lunglei Inkar Kilometer za changa za somruk pali Inkar Bi Kong Enkol Zuile Siam Chatna Tana Malak to na le machop omte tar langa World Bank in ATL Road Kong Asiam Zo nu in ATL Road kilometer za changa za somruk pali thom chatle Enkol Zuinan Mizoram Sarkar chuan kumsang hi som pasari achanga som ni pangathengin chengvai bel cheza som pariat point pani pariat ape chuak to tia kumsang hi som ni pali le som ni pangachungin sarkar chuan chengvai bel che somruk pathum point bel pasari pe chuak to in kumsang hi som ni pali changa som ni pangachunga sumpek chua to zat hi kong siam na ta na pek chua to zongzong achangin za somnga pathum point pathum pani atling pha ti asoi PWD Minister chuan ATL Road chu World Bank hun laya siam ani khan lirthei phur ri zong million standard excel khat thleng dol zo turin kongpui cha zong chu millimeter zathum somria ta cha siamania kumsom panga chuang ave nu in beise aya tam lirthei ri tak tak atlanta ka wangin tuna chuan million standard excel li dol zo turin kong chuat cha zong po millimeter zali somriat panga acha ani thu ani achul thu asoya PWD Minister Puvanil Lana chuan tuna hian financial year sanghi somni pali changa somni panga sumhmangin ATL Road phase 1 chu chengvai bel se somli panga point pariat pakwa sengin siam chan ani don ti soin na thok turin SLT Infracon Private Limited te thlan fel anni to thule April ni som paruk main agreement pay fel base ani thu soya 138 kmp Mausen achanga 152 kmp pupui thlen ma thlenga siam turin estimate ruangman phot ani thu soin hi Central Road Research Institute Delhi 10 arang lamin anron enfianga anen fiana zirin hei aya thuipo siam thei veise ani tia kubin sanghi somni panga fur chung hian kong siam turin a huam lo chin zong chu mi pui an boi lo nan sarkarin thei topin fur chungin aveng reng don bok te asoi PWD Minister chuan contractor
Bhakhiratha Engineering Limited BELT Security Deposit le apung cheng vai bel se somkwa point paruk pakwa chu sarkar chumbo ma alu nuwa sarkar ingkong puipoi mole ngai mo omzwal lai te siam chatnan arwa manti soya ATL road lungleilam portion siam chatnan phase 1 a cheng vai bel se somli panga point pariat pakwa chu ruwa man phot ani thule ata tola achul anga phase tangpo lerwa man chho tum ani thua soya ATL kong chataka siam ani theina na sarkar ruwa man ngai changa chataka thopui turin mi puite acha ani Nimin Sonuk Han UDNP Minister Puke Sabdang Hovin Aizol Khotsunga Bazar Shang Shang Chungchang Soi Howania He Soi Hona Hian Aizol Mayor Pularin Enga Silo Commerce and Industries Secretary Dr. Lelzir Moit Sangte Department le UDNPA Secretary Pulemel Soma Patsuaw Tebaka AMC le UDNPA Department Official Poimote Antelbok Meeting Ahian Aizol Khotsunga Bazar Kong Puisir le Motor Nunga Chomele Thil Zordante Uluktaka Soi Howania Heng thil Jordan te hi survey mumal tak nei tura ruwa man na siamania hemin nuwa hian aizol kho pui elo fel fai le thiang lim jok natan ruwa man na fel fai jok siam ni se chomele thil dang Jordan chu mumal taka kalpui zel tura ruwa man na chajok siam ni se ti ani Nimin Khan Wayamero rel na sang Central Coordination Committee voi zapani na chu Central Wayame Hall tui khwatlang aizola na yania Rorel Palai mi zahni somni pani ankal CCC chutkhom hi Central Wayame President Pulel Matsuana chuan kai shwain Vice President Professor Lil Nuntluang an hun ser manga General Secretary Professor Mel Somlen hnen changin email shatir na le malak na shang report ngai thak ani nimina CCC chutkhom hian nikum October ni somni palia Wayame Rorel na inkhom puineya Rorel shang te bol suyani dan thlirin malak zel dan turte an ngai tua boka Wayame khoi thurel zinga finally thiang hlimna kunga mason natan bolhlo paidan inzir tirna nei niro seti chu malak nakal me kania achulanga malak chunzom zel ni se anti ani plastic bur le bottle in kanram ati chat na seta wangin ahman tlem dan inzir tir le thildanga man changkai dan kong zon niro seti chu warzokin malak nakal puizel ni se anti ani Forpui na kentel siat na shang laka lo in ven lok na tura tun April thla film khurna thla atana manmek chu sub headquarters group le branch 10 mani huam chung chewa uluk le film khur taka man ni sentia Mizoram chunga kong puite vil konga male tura din monitoring committee malak na chu kanrama kong pui cha kan nei theinan na sazo ka malak na kalpui zel ni se antibok Rihlo do konga Wayame in chakle zwala malak zel ni sentia Mizo chong hum hal konga Wayame malak mek na chu chakle zwala kalpui ni se anti Wayame in khompui lian nei lo kuma sub headquarters Wayame in khompui nei niro seti chu sub headquarters shwai tu term laklo te chu po se ni se sub headquarters noya group in khompui le rorel in khom siam rem chu sub headquarters kuta da ani committee ten Mizoram chunga CSR tamzok an man theinan Central Wayame in Malaro Seti chu achulanga malak chunzom zel ni sentia Sarkar khoi thurel zinga Mizorama ral tlanti omna muntur enkol dan tur le kai shwai na mumal tak sarkarin siamin khautakin ken ko zui ro seti chu hemi konga hian nasazoka malak zel ni se anti ani Mizoram lok ayukta into buai chui tu tur investigation agency shan pa anei theinan malak ni ro seti chu achul anga malak chunzom zel ni se anti Tunlai school chen khatin poli thlenga mizo subject an lazir mumal lo chu achul anga malak zel ni sentia Mizoram Education Establishment and Management of Private School Rules shangte elementary changa higher secondary school chu achul anga siam cha in en non ni ro seti chu achul anga malak zel ni se anti bokani Directorate of Social Welfare buat sain Mizorama avoi khatna tan tholeni changkhan Kelsia National Tribal Youth Festival sanghi somni panga nei ania he festival hi Mizoram Chief Secretary Pu Kheliram Mina chuan a hongani ani ni na nimin kha cultural festival a manni in Social Welfare Director Dr. Lelshat Zwali ralte chuan akai shwaya Mizoram Tribal Pol nampeng shang tele Mizoram Ponami khasi aruna chali ten hlale namlam an entira hemi mai ba ka hian namlam zai pole band performance te nei ania an namin cheina lale culture te an pholang lomani festival ni na hi bial tu MLA nula beril van nei sangi chuan manpuya
mizo nam in pum khat na le kotlang mason na poimol zia asoyani athlona in entirna health camp nei ani boka Ayush ZMC le M16 athlonin damdoi an sembok eile inna mun food stall le exhibition stall oma twalchung entrepreneur le SHG te chuan tribal good suak eile in le thil siam te pholangin tribal ezonna ati mason ani chotnulama traditional mizo infiam na khel ania he infiam na hi Mizoram Indigenous Games Association in an entira zanlama musical festival limom takle solo artist le band lar tak tak ten hun an manga top solo artist le band lar tak tak zinga hian band shang shang zonun band Lilac and Jacks Mood Station Boomerang te anni solo zai thiam Dr. Shirley Biak Kima Zothan Kima Vanal Lana Del sang lianate an zai boka ni thumna vo in chumadar som pakhat hian chan anidona Social Welfare and Tribal Affairs Minister Pilarin Pui chu khwal lian anianga he huna hian state danga changa guitar thiam tak van choi van vai phele im nain la jamir ten hun anron mangdon ani Manipur buaina meiteite kuttora wanga Delhi damdoina re tak enkol Manipur chawhna thlak MLA pu vungzagin valte advisor to chief minister ni bok chuan nimin chnu khan Mizoram lo thlengin MSU general headquarters chuan Lengpui airport ta anlo hmuaka hmona hun hi MSU vice president porolwa puya chuan kai shuain champhai north bel to MLA pu h ginzelala advisor to chief minister chuan thu asoi bokani pu ginzavung valte MLA chuan abe sei phak lawa ro pui taka lo hmuak tu MSU te chunga le nampual shwai tu te chunga alom tak zeti soin Delhi changa Manipur direct lova aizol aron lu masak chan chu Mizoram sarkar le mipui te chunga lom thu soi adu wang ani atibok MSU chuan Manipur zo faten chan tu zohna thlak pui MLA Huaisen takpu vungzagin valte chu an chuan thu soin damle shisel taka anin le lote atlen theinan du sakna an hlan bokani Shangtur zo bel to MLA pulel man pu punte advisor to chief minister Chwani Zan Khan biate community health center atloa MLA fund achanga x-ray call alei sakchu ahmuna anfia pulel man pu punte hian biate CHC ta na x-ray call apek to tun thlenga la function thailo chu malak to dan te azota medical officer Dr. Lilngai omi changte in achandanin malak na po tuna chuan chak takakal puyania x-ray call function lo chan lead kongkhar po directorate changin requirement siam anitoa Delhi lead chamet ni in cholkar ni vel athang ve chin thu asoi bel to MLA hi ZPM shwai tu le VC ten an choi oma biate CHC mamo shang te chu VC ten bel to MLA hna hian an thlen ngal bok pulal mon puya punte MLA hian biate CHC tlo so in party shwai tu te nen anin koma he inkom na hian biate a thingpui ching tu te ta na price support alo pek to chin chu price support hi pek chun zom le atum thu soya thingpui ching tu te anlom le ani Nimin Khan Mizoram ko waching tu po shwai tu hlui le shwai tu ta na thlanthar te chuan pula roza me in saltlang nilivenga church in hlanna anneya Mizoram ko waching tu po shwai tu thar te chu president ta pusilal dina mission veng thlang senior vice president ta ke vanal remabung kon vice president vanal thangiral te kon pui general secretary vanal ruata marwata bungkon veng thar assistant general secretary Arlel Sangzo ala Chuampui, Secretary in charge IPR Lalung Muana Veng, Treasurer H. Sila Sangzo ala Chuampui, Financial Secretary Kelal Duomate Ania, Advisor Engineer Vanal Muanpuya Chang Tele, H. Daulian Boy MCS Te Ania, Committee Member Mi Somni Pariat and Ruatbok Ani. Voina District Headquarters Shangshanga Khotsin do weather.com in Tarlandanin, Voinhian Aizol District Kulum Library Celsius degree somni pakwa velanianga, Kovo Library Celsius degree som pasari aniang, Lungleya somni pasari le som paruksia ha somni pasari le som pasari, Longklai somni pakwa le som pariat, Zampai somni paruk le som pali, Setsip somni pariat le som paruk, Kolasip som tum le som pakwa, Mamit somni pakwa le som pariat, Saitual somni pasari le som panga, Nathial som thum pakhat le som pakwa, Khozol somni pasari le som panga te aniang. Fakna hunilaw manglokang o.
Famika soft and comfort patsi ilaw na siya advertisement. Hepatsi may tiyatin tlatin harsat na kanto chin chok zang khai dura uluk takadwana ni. Famika patsi anemin man anwame mema ahi phul cha in lig asyam velaw may baka thaklebul asyam velawani. Tin hadam takahmanani theinan sai shang duangin nitin mildur asyam chwa ani. Famika patsi law mang vela itil tin apya nga hadam na le engine tok na apenge yang che. Distributor in Mizoram, DS Enterprise. Chalai te tweety songs next time aswake jackpot siam cheese ball le fireball kur ipsum bu so voi khat ai lai zong chang nge yang tig lai po AC jackpot snacks potato sticks ghost pepper fireballs cheese balls fiery crunchy stick chili lemon red chili chatka shang aom cheu mule ihun lutak man chang kainan jackpot snacks. Beyond touch head and body lotion if beyond touch head and body lotion touch kasi kun nuam taka kan man thei na if beyond touch lotion tarhi if mangang if beyond touch. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hiyan local la. Iman na tura zirzel din imotor mamo kan law ko mudon senya. Service station ang klungtak Punsong Airport rota oma. Tata genuine spare parts kan kol ngalboke. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. No te alo piana tanga kumni atlin thangin chochale nute tui kan pek dana zir hian a sel na te nadna ado thei na tele athwak chak na thangin anghong theya tharuk ani thangin no te chuan nu nute tui chau aring thin tur ani a no te chaklo ani phei chuan darkar hi dana tal pek thin tur ani he tharuk chung hian tui ril dang chorot som tui thei tui le bong hute te pek lo tur ani tharuk nuwa chuan nu hute tui chawin amamo zong a phushuk zo to lo awangin chocha complimentary foods chun hute tui ne pek tel to tur ani theng chocha a hian theilam te sale belam khaile bulam te pek tel tur ani nute tui ril chaw ring thin anni awangin chokhal lutuk lo koi to pumpai nuam to ka siam thin tur ani chocha chu no te tharuk alo tlina tanga pek thin tur ani a shisel taka alo chanzel theinan hetiang hian chocha le nute tui chu pek thin tur ani Chanti zinga niam big le chang thelo big fane hi shom takani ifa ka chang the rwala ni lain a chan the ang vorto thleng zo lavin a om the fachan duang tak nei idu awangin thil chatin reng ipito ani mai the ayurvedic changa siam side effect omlo height plus lo en chin vete a e to chu ani thir lawa an chan a chat pha le ani height plus no pang chang life ani te tan chuan 18 nge chi ani height plus life check center le damdo do shanga le mai the ani e authorized distributor for Mizoram Life Check Center, Civil Hospital Road, Aizawl, phone number 2320813. Police report ilo ngai thlang u tukina Aizawl khupui chunga police station tele Aizawl Bonam district headquarters tina police station te kan bekim theya tang som panga umin meichian tel lova tang te chu zuruile rui chunga boina siama wanga man paruk family case tantir panga ruk wanga man pathum le inner line permit nei lawa wanga man pakhat ten nia kan biak chin police station som pali le outpost pakhat zinga tang omlo na police station som pani la ya omani Aizawl police station na tang pakwan kola zuruya veng chunga boina siama wanga man pani zuruya khola ya boina siama wanga man pani dan po chiat na thila innam noyarin hlel
ma se zu an ruya wanga zu rui case pek phot pani ruk wanga man pani le ILP nei lo wanga man pakhatte anni lungle police station a family case tan tir pali an kola an Zing a chen khat hi chu home a da ngalan ni a Saito police station a ruk wanga man pakhat le family case tan tir pakhat an kol bokani Niriat thali sang hi somni panga aizol traffic rules board sia manza two wheeler somthum pakwa LMV som taxi pali bus pakhat le HMV pakhat te ania poisa choiti zati cheng si ni sang kwa ani voin hi holiday ani angin aizola lir thei chitin tlan thei ni ani Hospital report nimin tlaidar thuma changa tugindar sari thlengin civil hospital aizol casualty emergency case somsari pakhatan neya mithi an nei lova emergency case tamper no pangkhosik ko chalo le pumna ani emergency case zinga hian mit zat pahnian nia hospital dang changa refer som ni omin admit ngai si khumom lovang hospital danga thon parukan road traffic accident wanga liam nei pasari zinga rutliak pathum an oma uise pahni an Emergency and Labor Room ani min Zing dar sari changa tugindar sari in kar chungin naw piang som palien oma meichia pariat le mi papa rukni in nei le tur ve mek pakwan bokani Sinod Hospital dutlang casualty ani min tlai changa tugindar sari thlengin emergency case som ni pakwan ne som pani admit an nia mithi pakhat an neya emergency case tamber pumna le omna ani General Warta khumruak le man neya new cabin le pipui ina te cabin fullin khumruk omna ICU full book Lomno warta naw piang parukan oma mechia pali le mipa panini in voin lamanei tora base pali an umbok voin Sinod Hospital OPD a Dr. Lerin Moya medicine chulavang ZMC Hospital Valkona nimin tlaidar thuma changa tugindar sari in kar chungin emergency case somli pathuman neya mithi pakhatan neya naw piang pathuman nei boka emergency case tamber pumna thoha luak le khosik ani aizol ko pui chunga private hospital kan biak chinte zinga aizol hospital a mithi pahni le naw piang pathuman neya cabin le ICU full general a khumruwa kan neya Trinity Hospital a mithi pakhatan neya General Fullin cabin le ICU wa khumruwa kan neya Ebenezer Medical Center a naupiang pathuman neya khuman fula LRM Hospital a naupiang pakhatan neya cabin General le ICU Fullin HDU wa khumruwa kan neya BN Hospital a naupiang pakhatan neya cabin le General khumruwa kan neya Greenwood Hospital a HDU le ICU Fullin cabin le General khumruwa kan neya Kanbiakchin Hospital dang Nazareth Hospital Ramlun North Adventist Hospital Care Hospital Alpha Hospital City Hospital le Agape Multi-Speciality Hospital ate cabin le General khumruwa kan nei hlomani heti hian nimina changa tugindar sari thleng aizol ko pui chung dam doin shang le ZMC Hospital Falcona mithi kan sha theizat panga ania naupiang kan sha theizat somthum pakhat ani hospital lian dewa emergency case tamber khosik ko chalo pumna le thoha ani Power report State Law Dispatch Center changa thugan don danin nimin lamakol phetha kan man tam liber ni zanda ruka kan man zat megawatt za somthum pakhat point panga pasari kan man tlem liber nimin Zing dar lia kan man zat megawatt somnga pali point pakwa pasari ani kan man tam liber megawatt za somthum pakhat point panga pasari a hian central sector tuiral hydel project achanga mu megawatt somni pani point bial pali te private sector vankal solar park achanga mu megawatt riat point panga pani te state sector selui small hydel project siam chua megawatt thumle tlungvel solar plant siam chua kilowatt zakwa somte tela heng power siam chua te hi an siam chua tam liber le siam chua tlem liber cheu chorwalani power kan hucha a load shedding siam ani lavani LPG le POL report ni kwa thali sanghi somni panga Zing dar kwale ni som thali sanghi somni panga Zing dar ruk inkar chunga borkhola samachanga LPG lo lut supply che gate waring ten report te mizofet aizo cylinders sari som pali veni khunga gas aizo cylinders sari pani swak chunga inden aizo cylinders thum somli pani zoram inden aizo cylinders thum somni pali zopui inden aizo cylinders thum som pariat lian kunga inden west piling cylinders thum som ruk mizofet cylinder ser chip cylinders thum somruk mizofet champhai cylinders thum somni pali nute inden chongte pi cylinders thum somni pali POL report ni kwa thali sanghi somni panga chunga waring te oil depot changa lot pek tele direct go hati changa lot la ni kwa thali sanghi somni panga chunga waring te supply che gate and report te high speed diesel shangbana filling station aizol shazoli filling station aizol le akholi filling station aizol tan trip khacheu SPC filling station Tuipang BZ filling station Sangao Tiroma filling station Champhai le Thanjawa filling station Sairang le ATS filling station Kolasip Tan trip ni cheu
Jerama Filling Station Viring Mizofet Filling Station Viring te JKL Filling Station Viring te Hill Rose Filling Station Zolnuam Brigadier T Silo Energy Point Byrabi Mizofet Filling Station Kolasip Deng Ro Rosika Filling Station Kolasip Mizofet Filling Station Kon Pui Dong Lena Filling Station Serkhan Zatona Filling Station Kamrang Lengpui Filling Station Lengpui Israel Filling Station Sairang LT Brothers Filling Station Keifang Caroline Filling Station Keifang Zaluti Filling Station Sampai Zozo Filling Station Sailam JMD Filling Station Sialsuk Vansons Filling Station Tenzol Mizofet Filling Station Nadhial Zoding Liana Filling Station Lunglei Jerama Filling Station Siahale Emmanuel Filling Station Siahatan Trip Khatcheu Motor Spirit Petrol Zangen Brothers Filling Station Aizol Mizofet Filling Station Aizol Mizofet Filling Station Miniko Aizol Kerel Haglena Filling Station Aizol Shadzoli Filling Station Aizol Leakholi Filling Station Aizol Tan Trip Khatcheu ATS Filling Station Kolasip Tripni Mizofet Filling Station Kolasip Dengro Rosika Filling Station Kolasip Hill Rose Filling Station Zolnuam Bilal Nema Filling Station Ropui Chip Lengpui Filling Station Lengpui Lalthanzao Filling Station Sairang Caroline Filling Station Keifang LTM Filling Station Kozole JMD Filling Station Sialsuk Vansons Filling Station Tenzol Tantrip Khatcheu ani PhD Department Engineering Chief PhD Duki Matsuani Min Zing Khan Lunglei Khopui Tuilak na Pial Thleng Huntlo in PhD Official Tebaka Lunglei Sub Headquarters YMHY 2 Tele District MGA Tenen Tunlaya Lunglei Khopui Tuiharsat na Sutkian Dan Turan Soiho PhD Department Engineering Chief Hi Lungleya PhD Executive Engineer Pathum Pukezo Mingliana Puvilal Dan Moele PUZR Thansang Chasang Zwalate Lunglei Sub Headquarters YMHY 2 Tele Lunglei District MGA Ten Anchoyoma Furtui Tamlaya Tuiliter Maktadwai Zani Somli Khwa Tlin Theina Tur Amrut 2.0 Nwaya Chengwai Bel Seli Chuang Sen Tur Natho Mek an Enho Bok PhD Engineering Chief PhD Duki Matsuan Lunglei Khopuin Kumtin Chalna Avanga Tuiharsatna Anto Mek Chu Sorkarin Asia Thule Adin Mun Enfia Tuilak na po Tlo Ani Thuasoya Chal Khorowa Wangin Tuichu Liter Maktadwai Somvela Akiam To Thusoin Hunpa Ngaya Ni Khata Darkar Somni Palipam Chin Kha Darkar Ria Tajang Darkar Kwa Chau Pam Thei Ani Tak Thuasoya Tunat Longlui An Khwa Mek Chuan Thlani Chu Mipui Achom Thei Tura An Ngai Ti Soibok PhD Engineering Chief Chuan Furlaya Tuida Kholna Nei Ahlut Zia Sha Thar Achul Ti Soin Luikam Ngo Kanvat Sereu Zel Chu Apoi Tak Zeta Sumtam Tak Senga Tui Khwa Angai Chanta Ani Atia Komin March Ni Som Achanga Tui Akam Chanti PhD Tun March Ni Som Achangin Tui Akam Chanti PhD Department in Ansha Thu Soin Mipui Ten Andin Mun Anshet Hiam Chu Lom Ati Thu Soi PhD Engineering Chief Chuan Kumsang Ni Som Pangada Ito Khan Matui Pam Dan Tur An Nga Eventi Soin Chengwai Bel Cheze Kwa Somriat Pasari Point Pakwa Pathum Hu DPR An Siam Chu Central Sorkara Atlang Zau Talo Tia Soya Tuna Hian Project Zok Chengwai Bel Cheze Thum Somriat Man Potential Project An Siam Mek Thule Funding An Zon Mek Thua Soibok Lunglei Sub Headquarters YMHY 2 Te Chuan Tui Khwa Mek Chu Lom Umanti Thu Soin Siltation na salutuk Thei laka check them siam thei ni se ti in Engineering Chief hi an nge na Luikam Catchment Area humhal nan YMA chuan inzirtir na nei anin huam thua soiboka Lunglei District MGA te po in Engineering Chief ne na hian motor liana tuisem dan ngai to turin rotna an siam bok ani SCERT Mizoram Chuan Thole Ni Le Nimin Dekhan Inspire Awards Manak Dong Tu Tetan SCERT Conference Hall State Level Exhibition and Project Competition and Mentoring Workshop Abuat Saya Heta Hian Zirlai Award Dong Tu No Pangpanga Mga Isangi Class 8 New Hof English Medium School Chan Mari Aizol Timothy Vanel Mga Isanga Class 8 Saint Maria Middle School Kolasip Miriam Nel Duomi Class 9 Lalthan Hola High School Serkhan Kolasip District Lerin Moya Class 9 Lalthan Hola High School Serkhan Kolasip District Le Joel Ruat Kima Mualchin Class 6 Don Bosco School Longklai District 10 An Model Siam Te An Entirani Heng awardee te hi National Level Exhibition and Project Competition New Delhi Anei Tura Antel Donani Inspire Awards Manak Atan Hian SCERT Mizoram hi State Nodal Office ni in Kumsang hi Somachang Khan he scheme hi Alo Buai Pui to in Paul Paruk Achanga Paul
Paul ruka changa Paul som zirlai no pang zong tan online da deal theina ania e award hian certificate le cheng sing khat aking ani exhibition a hian zirlai no pang ten an suang to na manga science and technology man changkai theidan turte duang chuakin alem an siam chuaka exhibition a aron pho chuak thin ani awardee te hian national level a anti chadana zirin sakura program Japan rama antele china mizo no pangte po an lotel to ani he state level exhibition and project competition and mentoring workshop kharna program hi SCRT joint director Bizoram Thangiral te na kai shwaya SCRT director P Caroline Zoram Thangi chukhwalian in national level in tisiak na tel thei zirlai no pangte achuan thu asoya rampum huwa palang phange turin afui bokani zirlai te thil siam ti mason na tur ko mu turin mithiam tak tak men teratan man ani boka chungte chu pupi silerin tluanga science consultant SCRT pupi silel ngilneya mystic Dr. H Lelming Sanga associate professor NIT Mizoram te ani katizong khatugin Zing Daifim hun kan man theite ni a Zonet chung kwate in zawai ni man vek ule